Kamigo wa chimiswa cha todiso za milandu ya mapolisa kana iPad ukopfe mumbulelwa odojena fo chitichini cha mapolisa nga wara ya malunga madekwana ajia chigiri cha polisa wa bamushumoni ahaedza bamwe mapolisa yabashushedza nga utodo babula. Kamigo uyo wosumbedza uri mukwananyi khawaedza uwo omudividzwa musinyambedzano za ukwananya zoforodza mirada chigora cha uphalala cha mapolisa vodoswikapo chitichini mumbulelwa athoma uthuncha kha mapolisa navone vathuncha murawo evapedza vombula vari vadzula tsini na chitichi vari votoxava uitela uditsereledza musi vachipfa miungo ya zwigidi no kwa mashata and then adithunya and then zamathomo athomo kwala kamo machineng ka moside tavern and then re twa itse ga ntshi bana le go swara po ka machineng le winners le bokae pala ga re kwa go la dithunya tsikitsike re kwa yesha jilla shikwala mothukwekwe ke mokana bjalo ge dithunya jilla ke re ka setse fo bataba tsa gore napa re tisha mabati gore le rena re ska thantse tsa ka maji chiticha mapolisa ichi choba chovalwa usukanga macheloni pandamsi zote zichivela ngonani ono go sengirila ga ke fihla mo go seng ka go tla di gate ja sepetlele ja police station di tswaletse so ke lekile go botsisha gore bothata ke go bina le o mo a tšweleng ka mo police station e leng gore o bereka ka mo a re o mtlhalose gore go na le incident e leng gore e diregile bošego ka moka ba sa le busy ka go sota dilo out vadzulapo va ri chitichichi chikadivana khaedu ya thaelelo ya chomedzo na be re gobela gore ba molao re ba golo e be bona ba re ya gore police station e be le maphodisa mantši and then e dutša mo police station e ba gabotse and then community kgotsofale zwidodomedzo zwa muhumbulelwa wo ya vhulawa a zwi athu ḓivhea.